filifili ai fai mātou au auna, e tala le afionga le atua i le nei aso, ia le atatou o sa aloa pe o na wala au inai. Ia le tātou vai aso le nei, ia le tātou serious le alu, o le sa tauro, o le au apostolo. Ia mana ia la a mawala lau tusi, ia le atatou su e loa, i le tusi a kalatia lona tā upo e lua, au lona fuai upu, e lua sfulu. Kalatia lona tā upo e lua sfulu le fai upu. Ia a maua, ia ona tātou whaitau whātasi la ia le iai. A whai ua maua, ia le a tātou whaitau. Wa whāsātou roina whātasi ma ua ma keriso. Ai o te lea toi ola a o keriso, o lo ola i tutonu i atea. E o le ola foi o te ola i nei le tino. O te ola i lava i le whatuatua i le alu le atua. O le ena alofa i atea. Pa foa ina mai o ia, e ia, moa. Ia o tātou i loa le leia, e le ia se apostolo wha pena alu amo se sa tauro. Na o Yesu ana amo le sa tauro. A tātou titi lo fo iai i le taimina whai Yesu ngā luenga, na o maloa fio Yesu le langi, ia sauro le apostolo le o Paulo. Ia o le wha li liula le a Paulo e tusa fo i o le winga o le mau. Fai mai, wa whaasata roina, whaatasi i tātou, ma ke riso. Ia tasi ale mea tātou te ilo, ele mea ta o le sātaro, o le mea o tia ele tangata i lunga. Pa wana o le mea na whai le sātaro, e maliu fasia ele tangata i lunga. Le foi la le fina ngalo Yesu, na maliu, mau foi na mailo na soifua, mau tātou. Ina ia maliu foi tātou le ami o le tino le nei, a ia tu inato le tātou wola, ia ave mo Yesu. E lau tātou waba ia i le se tala whapea. A se tala whata i tai o le nei tusi, o le hata le o le tamale o Peteru. O Peteru, pa wale tangata ni savali lunga o le vaipe o Yesu. O le tama foi le, o le tele i o onga Yesu, ma tata no ia Yesu i menga o le atutupu. O whapea atu Yesu ia. O lau e kālesia e whaulunga o le papalea. Pa mai, fisili lo Yesu. O le ase tala, ale kālesia winga e atea. Pa mai isi o Elia, pa mai isi o Ioane, pa mai isi o Perfeta. Pa atu lo Yesu ia i le awali ia. Alala se tau tala i winga e atea. Na o Peteru ana i lo tali. Pa mai Peteru, o oe o le alo o le atua soifua. Pa atu lola i o le o Yesu. Va ai la, o le whaalau tele. E le taimi o te maliu ai, o te oti ai. E a ma vai aso i tolu, o te totu mai. Pa mai Peteru, e le o ase me whapenga i awe. Pa mai Yesu sa kangi, sau i utua. E ke le lo kwa i mea ale atua, nga o mea le tino ke mga o iai. E whapena ale wapa ai atu i a tātou i le ngā luenga le ale. Te le fo i taimina whai atua Yesu i a Peteru. E te whawhiti elevi vini moa, wa e whawhiti whaatolu, i whai mai fo i Peteru, te le whawhiti a. I ale tātou iloa, sa whawhiti a. E la le taime whetalai le atua i a tātou se mea. A o tātou manatu mo tātou filifilinga o tātou mawhauwhau. E whainga taha ia i a tātou na tā lia se mea e te le malamalama i ai. Na taua i ale whapena. E fo i la taimi whapea pe o le tusi le o tātou whaitawina wa le tusi lea. O le whaalinga le atua na ave i a Pauro. E halo e wa aito ino le Kalesia i Jerusalema. Alula ia leo Paulo. E alula ma averka mai kiki lea o tamaititi nu ese. Pi uma o tofi elengo o mai kiki. Ia olo le Jerusalema mai taula. O le malanga leo i Jerusalema. E le mawhainga on tangata o nu ese. A whai e te alu. E te tauna peritome o e na e alu aila ia le o kakaule o Skerishan. Ia e whai mai ala apostolo Paulo. Leai. E wai whai ngā mea sawa ia whapenga. Ia ngā hoa ia le whapenga e le peritome ina stama lea. A le point i lea ngā alainga ave Paulo le kama lea. E prove ai le point. O le whaalatanga. E le maua i ngā luenga o tūla whono. Po ni ngā luenga po ni mea alofa lea nganga. Po sau fuai. E maua lea lofa tu noa o lea tua. O le mea alofa fuai fua lea tua.
E le iai se self-righteous, e le iai se self-work. E le mea alofa, e maua fua e tātou. Le la na o lola, e le whamela o Paulo. E ola pe whaalilo lilo e le mana o mai tau Paulo, wa lewa na ave ngau whaolenga. Ave le tu o inu uia kankangu ese. Le lau whailo e le tua. Alu lola ave le whea unga o ito ino nu. A whamela e aku Paulo. Ai whasala vei fo le au. Lai ka o le au ali fo ngai. Pe maka haiku wa whapenga o mamea sakangi. E wainge sakangi me iei mea whanga o le tua. E whialu alu wa ia e sau e whafolinga. Inga ia awalawange ia ali mai mea le tua i tonu. Nei mea. Mai la wali fa mai la o la pistole o Paulo. Ngo mai la su el ma tato Saulo tonga. O mai su e. Po le ale mena la ina ese Paulo mai tono le ainga, ma le nuu, ma le lotu sa iai. Ai alu o faku mai le loku lai o le meleng sa wai o sa ngai. O ese kala inga wa mai i. O i e kausil kula fonga e fai le mele le wa manguia. A ele usitai wa malaya. Ai sauia ia Paulo mal tula fono fai mai. Pekelelei pekeleanga e kalia le lofo le tua wai manguia. O le whiaula na le sau ma Paulo e au mai te tonu i. O le whiau fo le nā mō tātou. O le whina ngalo le tua la hafua i o tātou la ngona mō tātou manatu na o i le tua. E amo whaatasi ai tātou ngā luenga ma le tua e māma ai. O le amo le nā le tua e māma ai ni ngā luenga tātou te whai. A tātou amo whaatasi ma le tua na māma lola ia leo mea uma. Mai Yesu amo la amo e mama. Wa ole amo ai e mama. Ai ala nga mama fa onga woku ia le avenga. Ole amo ai e mama, le ala fa mai kako wako avenga ia te ia. Tātou te amo whaatasi e mama ai le tātou ngā luenga. Tele ni mele lei o iai tutonu ole nei mata upo tātou a ina. O titilo la ia le ia i tātou ngā luenga foi. Nei ngā luenga tātou te whai ma nei al matango fia ngā luenga. Me alofa foi le atua wa au mai mo tātou e le lei mea uma. But that's not the point. Le tau watu. O tātou point. Ia sou tai whaatasi tātou ma le upo le atua. Maha mo na iska ko ma le atua i taimi uma lava. O le fina ngalo lea o le atua. Ia pipi whaatasi tātou ma le upo lea le atua. Wala whai mai o Yesu malana upo. E tasi a tātou. Tātou te tapisa le suafo Yesu. Ai au noa ma le upo le atua e fusi ai tātou whaatasi ma le atua. E whaingita lava le tātou ngā luenga. E mwhai foi ona mave ona. E mwhai foi tātou na whime mea o tātou manatu. Me nā le whai mai ai awa tātou te whalangolango i o tātou whalangona. Le anga o whalangona o tangata e le mautonu. E le mautonu i taimi uma. A o le upo le atua whai mai e le liu. O ana nafi ma le so e tū maulava. O ala whawhita au le whaalanga mai ma tātou, e tele leo tātou te whaalongo iai. O tātou māsani whai o tātou whaalongona. E fo le taimi e sa fo i o whaalongona pe te sau e te loto. Ai latu fo le whale, e sau whaalongona, a whai tele mautino pe se mea mai le atua pele ai. Susu e ale upo le atua po le ale mea le whai mai e le atua. E fo i me ua mānei ai lau whaalongo. Ai susu e apo iai wa a sau sātani a tātou. E le sau ni me leanga. E sa wa sātani whapea mai. A mai lau 5 selau. Ia ngā waku lea, ia e mai lau milionga. Iwa kako wai le one coin fo ingalenga whai. O le kele i o loko mo whai whiau ngā wai le mea lea. Wa lau fo e lai whai mai kia, waku le mea la ikiki. A mai le mea kele, a ke se ai loa. Lau la kunga la ngai whai la olo ngau. A olo mai ai la kele ngā le alu alu. A le ama se mea mau mai e whape ngā wingo kako ke whaalongo iai. E kaunga kako maua le poto leo le atua e discern ai. Pese mea mai le atua. Pese mea mai o tātou lava whaalongona, pese mea fo i mai le anganga le asise. Wa le upa le atua whai mai. E sili le wha ole o le loto al tangata i mea uma. Ma ua matua le anga lava. Whai mai lo malfisili. Po ai sena te mwhai o nailoa. Ai whai mai le atua o a o i owa. E su e le loto. Ia la le a le whai mai ai le a onga Yesu. A ole ua whapena una whaalongo i la upu. Ma tali tonu iai, wa ia te ia le ola e whaavaga. Le ala o tātou wawa ai fo i le grace o le atua. E le whaapopoa iai se mea alofa le anganga. Tātou le whaapopoa iai se mea whaitino. E tū tasi a le alofa o le atua. O lona whina ngalo lea, ia so tai whaatasi tātou ma le upo le atua.
harmonize together. Ina mawhai ai la ia leo na tātou savavali ma le mautinoa ma le atua. Ma nei a tele le tele o whaamalosi o le nei tusi. Ona watai lofo ita le nei taimi. E le ngata le tele o whawhita au le whitai ai ma tātou. Alo tātou wawa ai atu taimi o le fio mai o Yesu. E leo toi umisa taimi tātou wawa ai atu iai. Alo tātou savalinga ia tātou matahala i mea umalava tātou te whai. E iei mea whaafolinga mai lumai mana ia. Awa ne ingalo ia tātou. E leo mea lelei umai lelei. E leo mea lelei umai lelei. Le whai mai tātou te soul tai whaatasi mai Yesu. Ma tātou harmonize whaatasi mai ia. Ona manuia lava leo mea umalava tātou te whai. O le tia la Yesu wa umana whai. Wa umana sia le tia la Yesu whai mai. Whai mai a o lātou uma. Oe o talitonu ma whaatuatua. Whai mai o lātou na whai mai o toe whaatutu mai whaatasi tātou e keriso. Mai leo ti ma toe whaanu nofu whaatasi tātou mai a i mea o le langi. E whaafena whalina mea. A le tala no i ele e feso le whai mai. Wa uman toe whaatutu mai tātou e keriso. Ma toe whaanu nofu whaatasi tātou i mea o le langi. I le vaai a tangata ina ua maliu Yesu. Na Yesu wala i lunga le sātauro. A le vaai a le atua. O tātou umala sa i lunga le sātauro. La fo ina vaai tangata na Yesu wa na lu tunga mau. A le vaai a le atua. O tātou umala sa i tunga mau. O le vaai fo i a tangata na Yesu na fio le langi. A le vaai a le atua. O tātou umala na o ma Yesu. Le ala o tātou titi. Le amas tātou mea wa atua toa le tio. O le tio ngā whale atua, wa umana whatutu tātou, wa whaapa ia, o awanga sala na nafi, o awanga sala ngangapō, ma awanga sala ngei, ma awanga sala tai au. Wa mamaha malava, i le taulanga le tasi na whai Yesu. E le ai lava sa tātou me tasi a toi whaia. Na pāwal tātou me whai tai tonu. A e wane ngalo, e tātou sea Yesu uma. Ai a sau le fili, pe kui mai le mea, lau whai la ia le iai, wa okir ka ngakal ngā, wa lesa ka ngakal ngā. La whai mai o leo wai a keriso, wa sa tauro whaatasi tātou ma keriso. E leo to e ola kākou, a o keriso wa ola i kokongu ia tātou. A tātou te mana o mia le poto e whai ai le mea lea. A sau lea tua e mai le ti ngā o le mai, e ke kua i ai sa kangi sau pua, wa okir ka ngakal ngā, wa lesa ka ngakal ngā. O le ka ngaka fau lea ua ola, ele ngei ainga, o keriso. Wai te tonu ia i mātou. E a whai kele kalkongo, o le ile, le efeso e lua, alo na whai upo e ono, o lo i ele tio. O le taimiala te talia ia sua te avea maali i mwhaola, sa lo le anganga pa ia sia lo le tio lea. Se ilo ngā wai talia ia sua avea maali i mwhaola, sa lo ia si whai mai ale tusia. Efeso, sa lo le anganga pa ia wha mau whai longa lo le tio lea. Tato wola au ona iala ia lea. O tato ngā luenga e whai, e mo tangata uma. A o oe mau, e le i whai a mo ngā luenga, na whai mo Yesu. Me le mana o Yesu, a wane i tu whatasia tato ngā luenga ma tato. Tato ngā luenga, mo le ekalesia ma le laulangi. A tato, harmonize whakasi ma seal whakasi tato ma le atua. E tu so le tia leo umana whai e le atua mai tato. E le whaintaa ngā luenga le atua ma le tainga o tato whatuatua. Whaintaa tato. Ma le atua ia e se le whaingo fia o le atua. Si fo i mea tātou, e pei o le mele a linga pai e kako e whaikau le kusi pai. Nanga fo o le kake ma whaala ma whau kako mana tuna. Ta wange ngalo o le mga kol kangaka. E sui ai kami uma. E le kai me le le manatu. E le kai me whaale e tonu ai le manatu. A o le upo le atua, whai mai e le liu. Pi iai, so time ma le upo le atua, harmonize together. Kako karikongu la ia lea. E le misi kako whaotanga. Wata ki whaalongo fwoi whai mai, e mawhainga le lolo whaalkanga, au ki whakea ke o kou a kou ka hauwhi mau kako kalkongunga o Yesu nga maliu mo kako, e mau ki ngoa alta to whaotanga. E le lusi whaotanga langa o le tia wa umanga whai e le atua. Wa umawhoin kako ku ingako kako wola, ma sia le atua le tia, au tatou ola ai le meale na. E wangi i whaapipi e tatou manatu lana e whemomo wai. Ai ta hofi mau le upu lea e mau sali, e mau ki ngoa kako whaotanga. Ia vi ia le atua le nei aso. O se whamalosi le na mo tātou fo i le nei aso. Matou whaatai tele sa maari whaatas pa ia mai o lau fio,
Li mataʻitaʻina ai pe matou i lenei aso. Faatumauina i o matou loto le poto lo matou tamā matou te ilo'o na ola faatuatua mo o Iesu. Sia matou faatasi lo matou tamā i le mana o lou toto. Na ia tulaʻi mai pea le aliia lau fanau e kalesia. Ia popoto lo matou tamā ma ia ilo atu le matagofia ma le mamalu o lauafio i taimi uma lava. Ia i'u lenei aso lo matou tamā pe a matou aulia i le alofa. Foʻi pea le viiga iā te oe ona o lou soafa Iesu. Amene ma amene. Ia le tua, ia tua mai sau taulanga pati e vi ia ai le tua nei tai au. Lo le whamalosi mai ia, whaftai fo i le tatou whailaunga mo le upu e whamalosi ai tatou sāwalinga. O le tangata fōu, mai ia, ua le o toi ola ia kamakuai ua mai tama fōu. O kamakuai le ua ua mamoe ua le o koe whao ngā inga. O tama fōu leo wa tūla i mai o tau a whale nganga. O le masau lao la walu. E whaalango lango le nā i taita inga le nganga pa ia le wha fōu ina i tātou. Ai le anga le masau o le tātou walu. Ai le aisi nganga pa ia o wha moe. Wai masau loa e noa nganga pa ia. Ia nganga kai a ifi tātou. Ia le tua. Ia o le tātou tā upul nei tai au. Ia manai a tele le... Manai al whamtaratala le tātou whailaunga. I mea te tau ona o anga i ai le tātou sāwalinga. O le tangata fōu e le taua se tangata fōu o se tangata e le itaria ina Iesu. E vea maali ima whaola. Na o le tangata ua taritonu ma whaatuatua i a Iesu e vea maali ima whaola e taua o le tangata fōu. Lea e sa hauni e tfoi tātou e uma tātou o e whail tātou baptisonga le vai. O le ata le nā o le tangata fōu. Mai le apostolo Paulo i le ono a Roma i ono fai upe wha o le whaatanu mia ina o tātou whaatasi makeriso i lalo i le vai o le atale nā o le tānu mia o tātou tangata tuai ai whaatu lai mai tātou o le tangata fōu o ngā kako si kepu le leisi la sanga o le fōu o le malama lama o le alofa tu noa o keriso Iesu i tātou e mānei ala tātou o atu i le vai tau te leo tau te tae ele le vai ai tātou te o ma le mindset lea, o le taimi tātou te tofu ai le vai, tātou tūra i ifo o le ata o le manu malo, ma le whaafowina o tātou mawhauwhau e Iesu Keriso. Ia e kalesia i le nei aso o te tantonu ia o le nā ua e whaafonga i le whiau o le nei aso, a vea le nei whiau, e whaafowina i pēa le tātou sāwalinga i aso uma, le anga e pefua a o tātou wala i taimi uma o tātou sāwalinga. E i taimi e nefu ai lau sila ma, whaane nefu le tātou wa ai, ia ona o le whaana lava mai o mea whaane tō nunga le li o le neila langi. Ai a whaana lava mai o nae brand new oe i le anganga pa ia. Ola so makaukia. Ki oso vai nu ngai lo manu malo le amaua. Ai a oso mai mea ngai i luma ai a le mai vai tātou. Kau ke pā u na lo. Ia, whamanuia le atua nei a maiaso tātou kalisia, o afuafuanga whai mantua tātou mātua whaaleanganga tau te leo whaatasi, ia manatua i lau tatalo. Tatalo mo le isi a inga, tatalo po ia isi o tātou a inga o mai ia e tatalo iai. Tatalo mo le tino Keriso, tatalo mo Samoa le tātou o tunu upele o Samoa, ia iai le manuia o le atua, tatalo mo Israelu, tatalo mo le nuu o le atua, tau te vaia le tele o taua lai whea ngai ma Israelu ai au e te popole iai. Na pauale mea tātou e whai o le tatalo. Leanga o le nu o le atua. Whai mai tāla le au Israelu. Na pauale mea mautamana o mia o le tatalo o tau. Tatalo mo Israelu leanga o nai ai le whaamanu ianga ina. Ina ua awe le whaamanu ianga i apira amo. Whai mai leo le whetalainga le atua. E manuia i lātou uma lava e whaamanuia i lo nu. Ai mā laia i lātou uma lava e whaamalaia i lo nu. Me la le tau ai tātou talo, mana tua ia le nuu o le tua. Ia, ave sau tau langa pati e vi i ai le tua. Ia wa uma tātou sauninga nei tai au. O le a tātou sauni tau te o i o le papatisonga le vai. O ai o sauni papatisonga nei tai au.
Lot Samoa, ia, vi ia le atua, o lau filifilinga, o se filifilinga mautu, mane manaia, mane lelei, tātou te uia lea vaenga o tātou whaorotanga e ala li papisonga le vai. Ia, manuia tātou ainga ona o Yesu. Amen.